Miaraho miega ngakihoka wi gutidia thayo ni mohoro maceceni ya Kameme TV mohoro gitao twagiuka niguo tukumenyithie maria matinda makihanika kana marathi na mbere na kuhanika thini wa ituri tiganite cia bururi uyu witu ngikunyita ogeni njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a nake mutwathiriri na njira ya ciko etagwo Wagaki wa Muthoni tukiambiriria na ripoti tu ya mbere ni ati munini wa governor wa county ya Kericho Susan Kikwai ni akuite. Kikwai akuire akiamukira urigitani thibitari-ini wa Siloam county-ini ya Kericho thutha wa gutolio ni murimu wa COVID-19. Kikwai aratungatĩire thirikari ya Governor Paul Chepkwony kuma mwaka wa 2013 o nginyanagia gĩkuũ gĩake. Hau kabere Kikwai ari mũrũgamĩrĩri munene wa rũhonge rwa wĩigithia wa Kenya Investment Authority ruria ruri rungu rwa ministry ya kigina kuma mwaka wa 2005 nginya mwaka wa 2012. Arohuruko horo tugithina mbere mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta oringi ni atumite ndumiriri yake ya mashakaya kuri muingi na president wa Tanzania Suluhu Hassan kurumirira gikuũ kia uria urari president wa bururi ucio John Pombe Magufuli kiumia-ini giki akiaria riria gwikinyitie ubaruthi-ini wa Tanzania guku bururi-ini ni ekirire kirore giake ibuku-ini ria mashakaya ma president Magufuli na hinyiriria ati Tanzania na Kenya ni arata ihinda iraya na uguo gikuũ kia Magufuli ni iguthaine ne nginya kuri Kenya riria hinyiriirie unyitaniri wake kuri president Samia Suluhu Hassan ihinda-ini riri niguo kuhotithia gukinyaniria ukuria na uthii wa nambere kuri muingi wa mabururi maya meri undumwe na kugacirithia urumwe gatagati kao kumagaretio ni maspika a bunge cieri na mucirithania munene wa ihinda Philomena Mwilu ario nao mekirire kirore ibuku-ini ria mashakaya ma Magufuli. Tanzania na Kenya ni kama ndugu mapacha. Yale ambaye yanatendeka Tanzania hata sisi hapa kwetu tunatukuza. Na sisi tuko hapa kuonesha solidarity yetu na wenzetu wa Tanzania na kuungana pamoja na jamii ya hayati Rais John Pombe Magufuli na wananchi wote. Sema hatuwezi kukosa kuja na kuonesha umoja wetu nani wakati huu mgumu. Kwa hivyo balozi, kwa niaba yangu, kwa niaba ya serikali na kwa niaba ya viongozi wale wote ambao tuko hapa na Wakenya wote, pokea hizo rambirambi ambazo kupitia kwako imfikie Rais Suluhu Hassan. Mwambie tunamwombea wakati anaongoza nchi kwa muda mgumu kama huu, lakini ajue pia ako na ndugu zake ambao wamesimama naye wanamuombea, na tutashirikiana kuhakikisha kwamba kazi njema ambayo ndugu yetu alianza itaendelea na uhusiano wetu pia utaendelea kuimarika kulingana na vile tumekuwa kutoka tupate uhuru wetu kama nchi Tanzania na Kenya. Reu reke tuthie mwe kwemwe nginya bururi-ini wa Tanzania mwena wa Dar es Salaam twamukire bica cie mwe kwemwe kuria igongona ria mitha ya kuririkana uria urari president John Pombe Magufuli riragithie na mbere. Bica icio urareherwo kuhitukira TBC. Kipenzi cha Tanzania, tutakukumbuka na utaendelea kuishi mioyoni mwetu. Asante sana.
Asante sana baba. Raisi jiwe la katikati, washwa ligomo kasanda. Ngetupata dalili kwa sasa unataka kwenda. Tunakusau vipi, hata kama tukitaka barabara madarasa. Haki vyote vinatusuta, chuma ni chuma kweli, tena ni chuma chapua. Mzigo mzito miaka 6, dunia imekutambua. Nchi na zizima, marafiki wanaona huruma. Vijana wako roho zimebaki zinauma. Hili ni deni zito, Mungu Baba kupe pepo. Tuache na upako wako, tuangalie huko liko. Tunabaki watoto wako kwenye nchi yako, nchi uloivaa na ukaipenda kwa moyo wako. Baba kupoke, baba yetu. Baba kupoke, Mola baba. Baba kupoke, Magu baba. Rari ihinda ria kieha na maithori itora-ini ria Kamushera kaunti-ini ya Embu. Ihinda ria igongona kana hindi ya igongona ria mathiko ma mwarimu Lucy Wawira uria urathomithagia thukuru-ini wa muthingi wa Kavutiri na arahurukire kumana na kugumirwo ni murimu wa COVID-19. Igongona riri rirambire kurugama kwa ihinda thutha wa muthuri wa mutigaire kuringika kuria arambire kuguthukio thibitari atekũigua na thutha-ini aracoka kunyitanira na andu a nyumba kuhurukia mutumia wake. Kuringana na murugamiriri wa githomo thiini wa kaunti nini ya Embu ya Rugongo Evans Ogambo ni magathikitana na murimu uyu makiria riri arutwo wa kirathi gia kana na form 4 matanyitwo kwambiriria kigeranio kiao kiumia giukite. Tuwe matukia tegua ni murengwa matangazo ya maradia uria kubana ni murengwa utimu tarengwa koguo ngeria kuigitira tukibu distance na tuwe kujia tukenuka na kidaje kigoro turathimutuni wakinya mucie waku ukerie ucio kethira umure twa twaboya nake twamwita auki riu kararia tikajirita kwararia bwana sifire twira mbere kumukwera As far as COVID is concerned, we are sorry to report that one of our teachers passed on, and burial has been today. The health personnel have informed us that the teacher from Kavutili Primary School died from COVID-related issues to the family, but we want to assure the students of the pupils of that school educated. We have talked with the candidates and they are already set and ready to do the exam. So we don't anticipate for any problem in this sub-county. The security personnel have been put on high alert and every school has been assigned enough security personnel. We have mapped out the routing as far as the transportation of exams is concerned. And from my side, I don't see any challenge as far as attempting this examination is concerned. Tugithina mbere ikereka ria keri ria kwandikithia Kenya thiini wa mutaratara wa huduma namba nikambiriria mweri ukite. Mwaria wa thirikari Cyrus Oguna ni woheanite uhoro uyu ari kaunti-ini ya Mombasa gwoku akiuga ati thiini wa ikereka ria mbere thirikari ni yandikithirie andu matanyihire milioni 37. Ni kwamba unapojibu message ya kwanza utapokea ya pili. Sasa hiyo message ya pili itakueleza kwamba kadi yako iko tayari na imepelekwa sehemu fulani. Sehemu uliochagua wewe mwenyewe. Itaenda pale, utaenda ukachukua pale. Hizo sehemu ni sehemu za huduma center zote. Mahali tunachukua ID card zetu za kawaida na pia kwa DCC. Kwa hivyo ukichagua itakuwa ni kati hizo sehemu tatu. Kwa hivyo tunahimiza wananchi tu kwamba wakipokea simu ni message hizo wajibu. Lakini pia tunafahamu kama serikali kwamba sio kila mmoja kuna smartphone. Kuna sehemu ambazo kwa kweli hata network si nzuri. Kwa hivyo tunaelewa, tunafahamu. Wale ambao hawana smartphone serikali inawajibikia kivipi? Kuna namba ambao ni ya bure, toll free number ambao ni 0800 22 1 mara 4. 080022 Utapiga hiyo namba bila malipo yote, utaelezwa kwamba kadi yako iko tayari ama haipo tayari.
Kwa hivyo wale ambao hawana smartphone pia wasiwe na shaka, kwa sababu serikali inawajali pia. Kwa hivyo namba ni ya bure na ukiipiga utaelekezwa. Kwa hivyo tunaomba wananchi tu kwamba wachukue fursa hizo ambazo serikali imetoa. Jambo la mwisho kwa huduma namba ni kwamba tunaelewa pia kuna baadhi ya wale ambao hawakupata fursa ya kuweza kujisajili katika awamu ya kwanza, ambayo ilikuwa ni mwaka 19 mwaka 19 mwezi wa 3 mwezi wa 4 hapo. Iwapo ukusajili katika kipindi hicho, wala usiwe na wasiwasi, kwa sababu awamu ya pili utakuepo. Nadhani kuna wale pia hawakujisajili hapo. Kwa hivyo kile ambacho nasema ni kitu cha haki, si kweli? Kwa hivyo wale ambao hawakujisajili katika kipindi hicho, kuna awamu ya pili ambayo itaanza mwezi wa 4 mwisho wake, na itakuwa ni endelevu. Itakuwa ikiendelea kila siku. Kwa hivyo iwapo hukujisajili, wala usiwe na shaka, usiwe na wasiwasi, kwa sababu awamu ya pili inakuja. Hiyo awamu ya pili itaendelea kwa sababu kila uchao kuna watoto wanazaliwa, wanapozaliwa wanapata huduma namba. Sasa hiyo Tugethina mbere amemba matanyihiire 595 a Kinyago ni maroria thirikari itigirire kihoto kiao ni giathingatwo, makiuga ati mugunda wao wa eka citanyihiire 127 ni cioirwo na cigituo kiara riu kiria giitagwo giko mwena wa Dandora guku kaunti-ini ya Nairobi. Amemba ya moritie ruhonge rwa utungata wa Nairobi NMS kweheria giko kiu hau na niguo macoke migunda-ini yao, kana kwaga uguo maheo mugunda ungi uria mabatie ni guikara. Kugerera muikariri giti wao Mary Wairimu maugite ati kwa ihinda ria miaka itanyihiire 20 makoretwo magithinika, na uguo makoria thirikari kuingirira na gutigirira thina uyu ni wakinyio muthia. Na nikawatu hamka Demeba umwe wa mugunda ucio kuma mwaka wa 2000 tono twatwikire member thutha wa ciarä ndiritu gukorwo agitoganize twike members a mugunda ucio wa Dodora dump site ni gwetagwo area 6. Riu twacokire tukoretwo twina mathina ma mugunda ucio kuhiurio ni kanjo Nairobi, tondu mugunda nginya kuria quarantine ni ugani witu. Ona muthamaki uria wiho ni we atuheire saini gwicio no ngora memu ni ukuona memu ya office of the president ni gwe indicate ni gwo kuri ngora hau thutha ucio ni ukuona hari page ingi o office of the president page 2 the current president no wandikithie nyamu yo. Kuma hau no guthii wone guthii page 3 ni ukuona kwina Ministry of Local Government iria koretwo regete na mugunda ucio nginya ndagika ino itatakataka ovu itukarigu atiriri kai tugutu atuhirayo ate ndugamireire andu 500 196 data chiari ndi wao data marwa maria ndaheirwo ni raisi na mau mangi ngiheo ni Uhuru maroko government. Hapa ndina marwa 3 maria magirire gukorwo turugamite ku mugunda ucio ni mahuti magiuka magita ginya tukieherio ni mirimu. Nie tani ndeheririo ni murimu ku tondu ni kuo ndarutaga kwira ku ngirwara ngoro ku ngiumira ku ngithie thibitari. Riu ndauma thibitari niguo thaici ndi guku ndathondekirwo na milioni 1 na ngiri 800. Ndaumite mugunda uyu turaririria ni areas niguo wetagwo area 6 ucio riu uraitwo mahuti thaici na ni mugunda witu. Aya tugithina mbere arutwo aria merekeire gwika kigeranio kinene gia KCPE Jumatatu ya kiumia giukite ni monanitie mwihoko munene wa gugeka wega kigeranio-ini kiu
ona thengia wa kugumirwo ni king'uki gia murimu wa COVID-19 guko bururi-ini maundu matiganite ari ni hamwe na kalenda ya riria igerani ici ciikagwo. Na muthenya wa ira arutwo thukuru-ini nyingi maratindire meharĩria-inĩ ma muthia thukuru-ini wa Green Cottage thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu, arutwo makihinyĩrĩria aruna ao guothe bururi-ini gukorwo na matanya ma maumirĩra mega. Mũrũgamĩrĩri munene wa thukuru ũyũ ni agathĩrĩirie mũtaratara wa mathomo kugerera njĩra cia kĩmĩtambo, mũtaratara ũrĩa ugĩte nĩ ũmateithĩtie harĩ kũharĩria arutwo ũrĩa gũbatiĩ rĩrĩa mathomo matarathiaga na mbere. These girls and boys that are here that we shall be presenting to you for prayers shortly have been prepared very well. And for that reason, I'll say I am indebted to the teachers, the support staff in Green Cottage Academy for their rare commitment towards helping the legends. You know that some teachers started venturing into businesses. Some schools lost very many teachers who became businessmen and women. But God was gracious that our teachers came back. That's the reason I'm so grateful and eternally grateful for our teachers, because during those difficult times, they invented this idea of Google and Zoom and managed to reach our children at home. And these children were extremely helped during those difficult times. God has helped to prepare you candidates, and I want to tell you, you are most blessed of all the candidates in this country, and you have no cause to fear. Face it with confidence, because the teachers have done great work for you. You also have cooperated with them, and we have been seeing your results. So I am also confident that you are able to get, is it a ministerial score of 390? Oh, thank you very much. This golden opportunity to thank our great teachers for the immense support they have accorded to the candidates. We are all optimistic that you will achieve the set goals, as we call you, the legends of 2020-2021. If you don't, who else will do it? Have confidence in the Lord. Deuteronomy 31, verse 6. Kĩtaitano kĩa haulo no kĩrathiĩ na mbere ceceni-inĩ ciothe cia Media Max, kũrĩ ũmũthĩ ahotani ana matugirwo na fikifiki mũthemba wa TVS, friji, mariko na TV. James Gĩthĩnji, Eunice Mũmbi, Margaret Gĩtegi, Lucy Gĩcerũ na Alice nĩo ahotani a draw ya kiumia gĩkĩ, na matugirwo o mũndũ na kĩheo gĩake hĩndĩ ya tabarĩra ya njanjo. Kĩtaitano gĩkĩ no kĩrathiĩ na mbere, ahotani angĩ magĩtanywo gũtugwo mũthĩ wa Jumamothi kiumia gĩũkĩte. Ndugamite na successful bidders a thoko area nene kana auction area nene yoikaine ta how low can you go. Riu ndina o mundu nena certificate yake ya indo. Twambĩrĩrie na mũthuri na mwanake weha, my brother Jambo. Mzuri. Wetagwo? Jetagwo James Gĩthĩnji. Nĩ ndona nĩwe successful bidder wa kĩndũ gĩgwĩtwo fridge na riko, wekĩrire bid ya 455. James N. Gĩthĩnji. Ĩno nĩyo certificate yake ya auction. Tuthiĩte oro wega, twĩna mam haha na nĩwe successful bidder wa TV ĩno 50 inch Von. Congratulations mam. Wetagwo? Wetagwo Eunice Mũmbi kuma Juja. Rĩu gaka rĩu nĩ ku enjoy news. Yeah. No kerorera njanjo. Na kona njanjo. Wekĩrire bid ĩno ĩretwo 363. All right, congratulations my. Tuthiĩ next to my sister Jambo. Mzuri. Wewe wetagwo? Wetagwo Alice. Alice. I don't have bid yaku ni 1854. Eh. Congratulations. Thank you. Nduthiĩ no kũrutĩra wĩra ũrĩkũ?
Nĩ gwetha kawĩra ga kũmĩrutithia ĩndeithagie. Ĩmwe kwa ĩmwe nginya mwena ũrĩa ũngĩ kũndũ gwĩtagwo atĩa? Marũrũi. This is Nairobi County. Mam, jambo. Jambo sana. Wekĩrĩte bidi ĩrĩkũ tũrore? Bidi yake ekĩrĩte 2494 na ũkĩrora haha nĩwe successful bidder Margaret N. Gategi. Congratulations. Tũthiĩ mwena ũrĩa ũngĩ. Nĩ itũra rĩrĩkũ rĩrĩ? Murang'a Gĩtugi. Wekĩrĩte bidi ĩrĩkũ? Nĩte bidi ya 2,196. 2196. Congratulations. Ũkũruta wĩra ũrĩkũ na nduthi ĩno? Nduthi ĩno ndĩkuaga nayo andũ. We rĩu nĩ ũgũkuaga andũ? Ĩndĩ ndĩgĩkuaga nĩ ngwĩruta driving. Alright. Congratulations. Kuna rohane ũguo agĩkorwo nĩ ũkũingĩra thĩinĩ wa how low kũhĩtũkĩra M-Pesa paybill number 77892. Tũcemanie mũthenya wa Saturday ngĩkũnengera ngari kana ngĩkũnengera nyũmba. Congratulations. Aya tũgĩthiĩ na mbere na kũrũmĩrĩra gĩkuũ kĩa mũnini wa gavana wa Kericho, kanjũ ya magavana nĩ ĩraheana ndũmĩrĩri ĩgiĩ gĩkuũ gĩake na mwerekera ũrĩa ũgũthiĩ na mbere na kũrũmĩrĩrwo nginya rĩrĩa agakorwo akĩhurũkio. Ndenda tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe tũkorwo tũgĩthikĩrĩria ndũmĩrĩri yao ĩrĩa marakĩrekereria marĩ gũkũ Nairobi. Aya nĩ tũgũkorwo tũgĩcokerera mwena ũcio tũkorwo tũkĩmenya ndũmĩrĩri ĩrĩa gũkorwo ĩkĩrekererio nĩ kanjũ ya magavana ĩgiĩ gĩkuũ kĩa ũrĩa ũgĩkuire mũthenya wa ũmũthĩ kaunti-inĩ kana mwena wa Kericho. Aya tũgĩthiĩ na mbere, anyiti itemi na ene matatũ taũni-inĩ ya Naivasha kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ marutĩte mawatho na mĩtaratara mĩerũ ĩrĩa ĩrũgamĩrĩirwo ta njĩra ya gũthaitĩra ũtambia wa mũrimũ wa COVID-19. Kũringana na mawatho maya merũ, no matatũ ĩmwe tu o sacco ĩrĩtĩkagĩrio gũkorwo thitĩnji-inĩ ya ngari nĩguo kũnyihanyihia mũhatĩkano. Ũndũ ũmwe na gũtirĩ matatũ ĩrĩkuagĩra athii barabara-inĩ, kuona ĩno no njĩra ĩmwe ĩkũrĩkanĩte ta gũkorwo ĩgĩtheremia mũrimũ ũyũ. Ũndũ ũyũ ũhithũrĩtio hĩndĩ ya igongona rĩa gũthomithia matereba na makanga rungu rwa kĩama kĩa sacco cia Naivasha. Tuliamua sisi lazima tutie jitihada ya kufanya kazi ziada. Tukashikana sisi tukiwa sako zote za Naivasha, venye huwa tunajiunga kwa watu wanapoa. Tukazunguka kila mahali tuka make sure magari yote imepanga laini vizuri na wanafuata masharti yote ya serikali ya COVID-19. Kama spacing, kuwa na maji sanitizers na maji ya kuosha abiria wakiingia. Aya, ndenda tuthie ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩa kanjũ ya magavana ĩrakĩrekereria ndũmĩrĩri yayo ĩgĩmainie na gĩkuũ kĩa mũnini wa gavana kaunti-inĩ ya Kericho, Susan Kikoe, tũkĩigue nĩ atĩa marauga. That I have to announce the passing on of our beloved Deputy Governor, His Excellency Susan Kikoe. Until her death, Susan was the first Deputy Governor of Kericho who has served diligently not just the people of Kericho, but the Republic of Kenya in her previous positions. On my own behalf and that of my family, and on behalf of the county government of Kericho, I send my deepest condolences to the family, friends, relatives, and the people of Kericho. I feel deeply saddened at this sudden death. My deputy governor
was taken ill a few days at Siloam Hospital, and she was responding well to treatment, only to lose the battle this morning at 10 a.m. The people of Kericho will deeply miss her. In consultation with the family, we will continually update you on the funeral arrangements. I urge the people of Kericho to keep calm and allow us to mourn our departed colleague with dignity. May her soul rest in eternal peace. Thank you. Signed by myself, Paul Chepcoin. Thank you. Haya, ucio ni gavana wa kaunti ya Kericho Paul Chepkoni akiruta ndumiriri yake ya macakaya kuri munini wake uri ohurukire muthenya wa umuthi thaa 4 cia kiroko thutha wa gutorio ni murimu wa COVID-19. No wega Kenya tuthii na mbere na kurumirira mawatho na mitaratara iria gathikitwo ni thirikari igimainie na murimu uyu wa COVID-19. Gutigirihira hau thii na mbere na kwirora ceceni ya Kameme TV ngaikwendithiria miaraho na miarahoko miega njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a nake mutwathiriri na njira ya ciko etagwo Wagaki wa Muthoni. Tithia thayo.